Dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod naslova u opisu videa. Prvo je potrebno da pripremimo koru, tako da ćemo belanca dobro umutiti mikserom i kada dobijemo čvrst sneg postepeno dodajemo šećer. Nakon toga dodajemo brašno i samo kratko umutite mikserom tako da se sve lepo sjedini. Nakon toga ćemo ovaj fil za koru prebaciti u pleh i pečemo koru na 180 stepeni između 13 i 15 minuta. Nakon toga kada se kora ispeče, izvadite je iz rerne i ostavite je da se potpuno ohladi. A ukoliko ste prvi put na mom kanalu, ja želim da vas pozovem da me zapratite i da kliknete na zvonce pored tako da dobijete obaveštenje kada izbacim svoj sljedeći video. Kada se kora ispekla, ostavljam je da se potpuno ohladi i kada se ohladi odvojit ću je od pek papira i zatim ću hladnu koru preliti sa vrelim mlekom. Ovako naginjite tepsiju tako da se mleko rasporedi po cijeloj površini pleha i zatim ostavite sve ovo da se lepo othladi i da kora upije mleko. Za to vrijeme pripremamo fil. U veći deo mleka potrebno je staviti šećer i ostaviti da prokuva, a u ostalu količinu mleka stavljamo žumanca i gustin i to je najbolje da umotite mikserom tako da se lepo sjedini i da ne ostanu grudvice. Kada mleko prokuva, zakuvajte fil i zatim u vruć fil dodajemo margarin. Kada se margarin istopi, potrebno je dodatno umutiti mikserom tako da se sve lepo sjedini i zatim fil ostavite sa strane da se potpuno ohladi. Kada se fil ohladio, potrebno je posebno umutiti slatku pavlaku ili šlag i zatim prvo umutite mikserom žuti fil, zatim u njega dodajemo 3 do 4 pune kašike pavlake ili šlaga i zatim to lepo umutite mikserom da se sjedini. Zatim preko kore stavljamo prvo žuti fil, zatim stavljamo jagode, a umjesto jagoda možete koristiti bilo koje voće koje volite i na kraju preko voća stavljamo umućenu slatku pavlaku ili šlag. Najbolje je da ovaj kolač ostavite preko noći u frižideru tako da se on dobro ohladi i ja se nadam da će vam se ovaj moj recept dopasti.